Bro, bet ma bia agano se. Não, decide. Ma haram biana. Bet dama pam ya now so nyu kan be bet fu nyu so ma duwa. Akola banira ngandu ni yango akola banga ba te yuma. Amaka yo banyara. La ya yelo ko. To chakati azam pawt banam na zadu ma nam duka guys mun timira za sanya vulkaton patala feri yuko pun kati akana te jinjimo pune itiza enfant dem bien zanti samba nan kedi jimo kati pi ball inside tamale gaira com tv zo yilum bono moaz abu moaz and of course zo tianan zo sum kanan katar do meti amara nirba yeti dumo pune yino ma nyesana ba yino ma nguna timino pun nan program shan zomi po kanzan bazan wuya timbo na tibile to ashelma din yayi to amosulle titamal domi dagbambe ne sazo jambon so kamza ha tabriya ozone so tigba ko en willem within titamamu la biya shedem bian ngoma wula katen ka tabai be tabi kutu tagba ma varsu shanga bien be to ashanga bien kartune temile ka dabiam maltene la ben yarama ka tanatu nzon barga ka chele zo to bon chante yule temabe banye pasaran I'm sure how dabu mo basha bien hook up men bazan ha bien zo to bon to yule hook up girls and then hook up men because pon how dabu bazan hanan de just da dribe nan la nu kama pa mane pa yinzane nzana be man intata kamahama bin kwahrama dikunan kamal lagre antu ku ngahnu bole pasarul su ambora ku kana ka bol to ka anyinile maga so zo den ka to bo na te yule la bnu ma wula barna kadamba zante biagu kana anchi banning le wula barna kadamba zante bamma ne dabsha bandar wula barna karma zanti mama kana anchi bi nang le kataba yara be kataba tuhle di chuta be de futina iti ankana wula nyele zanti tabanza be biya guma punuma so zo tinang la katare ndwar peme anyala ngumbe dumo pune alam filana alila embalama enta ala ndwar peme anyuro from far anto eno my mom pam but of course he's a very simple person can respect ropa omina ala saiba male biayensi anyara bakanta anto eno zo my mom pam ama amino ipia anyam ka no he's a simple person malanga non konko na non simple ba bia hapon kre my mom so donc kunya shambala ma ala nyam be dumo pune table Michael bazan ha ramira boka lenyo so banirwa chika no marabi chana kwa mai marabi na sa to kulna na Michael boma so do shi kunya ma because am pa ngel njesha mbata na ntu na nyobo wale sama bolo ma ya dinya ya linda hala bet ma polo better I got to deal because season one I carton now until my mama you can deal don't blame mal it's better kai that one next season to awesome wow equal carne to dirunga dirka problem I will check on so that is zang ozona no kware os kako jin quality ti yarma ka tamale irin som 3 hours later ka bola ma mi tipun wurum karshe ha one team da the team da batan da nyere ka to bonzo magi now so ikula mbongbago bro bet ma bia agano se Não, decide. ma haram biana Bet dama pam ya now so nyu kan be bet fu nyu so ma duwa. kama detail ni now san mo be Check up so so hal now dan ku katala ba. Dama kunyale. labrata Hal dan kunya halal. An lehe kwa ku puni ni vo shabam profiti from bet funi now so we pa va pia bet na ba ni vo shali ni vo shab arziki wele ne bet ni cheka
shabu kwang ba nyavia ka shab ke yar ka shabu like ba nyamma ban da nyar sham kar lab nyanga na so banan gaisa garban zir amfana bet so bet don war kunya dahma kana mal dahan do daba na onche ka mbora koko board be ninye ninye rose highways apa you don't know is a reality. Frankly speaking, but that will not shoot a pound than so on. Because I want to tomorrow, but they several 3 different occasions going to arresting nearby. Kalkonya bet. So kuzan yes, so la ko kuzan ma maybe the one I can quite remember. Lanz wara kula taxi round. Kadabe ma brahma la the suppliers on sena la arturo. Okay. Ko supplier bagus. So banda gad la arma te la nirma konzan la arma. Nsenete supplier ko o supplier bagus. COVID era manda COVID na kunen kriska you know. Bra put la en loja bilen arrest so bilen in prison so him. La nirma they have to do COVID test on the person before Kabuzon would die. So that was the reason why they brought the person to our website. So on that kind it seems was it 30,000 or it was even more than 30,000, but it was within la range ma. So Kabuzon la arma ntu nuseni kunyi 2 or 3 or now. I decided that what is up? We la arma pa maybe within some 2-3 hours time after games ma. Then that was how he got into trouble. So bet it's not easy. Last Wednesday in Kubiala office ka batiana faso forma bam vali yushel ma kama nazanti sama kusi yongo kamna na because uranu movie kara office kata datiki yongo kamna no tapu kapani kafa so te pinjila o ba katchana kan le on najinyu from Adam manajinyu ko kana me yo jima ko jini ko mani yama namba mi na ma no mi mapam ne ka yalla pago ko nyare ne sonda nirba ka baza kana nan to sun mamba yeto yula yo yema katinya na oni son za sa ko ni o minu o GSS meet nabra nyala very close friends ka GSS meet mana to yukona ka wancan Saudi banko chani mama non konande ala era mbugada karfima nante mengba 60,000 kana tunu invest nan yongo so ka omino zuma ban zamzam ni pure water factory kabiyen so ni lama shawran about on India shabin wan kabra chanten inquiries karja ni 60,000 mar ko to nan bam voir la standard shema ko zuma normal wana zan la armation ko la nan de diala anta vom pa kabe nangle. So the last week ma kan when janu ko zuma to call no there's been a change in plans ni o baba me yilke pelle kayo no volo sonsom so na 60,000 ma no pa decide mo zangle to baba ko pelu yilma so no yulo la da sana ka o panike so panike mambo yo ran na 60,000 yamana de yara ni o tuzo ben da in chang nursing school na ka so fisinye 3,700 na ka on pi den ni inju na ka o tuzo be so mi bazao na la training college ka bo post ba bo yuar ba kanna na ka be yele ni ba yuam baza yuam jara ka ba changa karato wek karakana so mai so ye dan na maza ya la kari mo no nda ko hila sha dan na 15,000 mais oui j'ai 60,000 ko ye 15,000 45,000 pelma yo la ka tin na raise 15,000 so ko ko j'ai to fu mambo ya ka sister ye 45,000 ma kan tam yer no ni mamba ayeka ula ko kura na da lankani mamba lankani gira Onda yela shelden ma kawon yelni choko ma bet nandi recovery ngare naka ma bet ma so an ma bet ma alan kwalam la arma atisi olel ni shelan kan ne yabonye yama me 45,000 ma zazan pa bet ne na so na za no ra ku melen par bjerbe na karzatan na ma so bun pawla ka pa varnan so ne mi no cham ankara te miti te MP na manu miti ba na ban so na ngoni cha ankara no tradis ni obutonye MP na maso eye to eye no ko zuma ozuma mi kole na ye ne o de la ba no katamale ne
zan cham janu wonde nim ne bo pro tamalu chan ka ba chan ta bago baba so na den yungu no kuna ka kanan san office ma mais so la ka barna no barna bo song sam zan tu mais ya ma mon anto bar song sam terme ba bat an ko story she zan tu mama nyima ma an ko jia kan kana an to ko la story zan ta aku boy man involve wale hal dingi on behalf of Suba an yel ni nakana on behalf of Suma de la ngar ma hankale because normal hankale on te ma story shema nan ko zan le chan nan te bo son mais an te story shema to be frank it will be very difficult not to reason la it will be very difficult not to reason la because kama hale ba hankale be lo sipo ayo nda kana sana kana na ku yele maybe o tu zobele en chang ye polo 50 mata kanda 50,000 wato to ban school fees because never fun kana after school fees ka to son da baka so an ku miro ko nga shab ko biane bagba son sam ne yesha because ta zaira na la maka ta nan chan shukro so no to bar school fees you know what the land go you through and so then issues of school fees ma people are willing to help but an yel halte ne yin zan la arman zan ma bet to be shar da to nzaba ne onda ko employee to ne o yinyar kan sabre about bet to a Facebook no kan we share yer la bayren li yare irin bet be jela ka bakara app with Quran ayanama no mun ko share yer la na karata diyo mamma mais so dan kana shama man ne advice asham she ayali ay pierlan ma no tama time no tama because on baga par 60,000 ma be so on ta time kata pa banti yen nan sham non de jela a toujours son mbité nen kala pa shel ba sala ma na tapsila kandana o baza na to umbushel na ne son baza shel la ki ko nan habios at story shama madan ka do ko to boson ambora bente ta 3,000 ma ka zan la mbursenya because kay ta be mbala this story is but ti come to don't ko jitu mo so ngoma yes tin discuss nyama nirbu pam chela yaranum no I'm telling you the tuna to borda nyama mama na zunda ku no azur son shere l'armin kanan san la karien so lare kama nkutuma kama nzanlenye show yes katege ndala phone kala share short ma na onzo and 600 series in that short ma kan kolon zusu ko yema ya ni o ka 600 ma ama o intema la 300 series ka sene 300 motma kama nampa ja with in friends o kan yelo yenzo ma ya ma 300 kuma yedon ko sene tama kayo ebe ni zanle mo twente gbanye to us nzampa so that ni to di 600 ma I go no but that idea ma yo ya you kunye shows then no now the ball kan zamben was ampa kapku din timma 5-0 mi wa bana ku to di bawo nda ku jim ka wo to ko pu 5-0 anda party piano win never win ma kapku di 5-0 amalan now what you need to know is that there's no show us. Show us can it? Bet you quite be there. I was so imagine the show us no. I'm telling you. Okay, that's no more you do. Cause more at a pillow, but Charlie. Yeah, best. It's okay. So that's beautiful. Go on, the queen yet you got to tear it tower. But Shanto no, I can't imagine total or about wallahi. Anza hanka sonta. I am bound the shell bend and to how you are. And so check out start with you. Tiara hook up you to Ben Shaka mi mala Genesis. Ti pasara ban ti ke huka puno ma is it that o ku jim tinye kamande du tunun gbaza ha pi bia gumo zantama be yeto ashembien trigger ba ka be charla life no apuno akpambo pune ani the idea of hookup the nyara kankashale as a society don't unity yena to da ko pila jama karnye temba like kanelo ku use le temba ka karman la jama nyele until ka pumpu ka tapa nam very prevalent in tamale like karpanya ba hel sharp jan me ba the contractors hookup contractors karnye so ko biana amvaro gia ka ko kolo ngia arrange la gia yes kanelo kana zo kanelo mi ba kanelo ku mi ba
And they are proud of it. Now so can you come ba. And there's this one girl so mami tan va yala jito zo ma. This time tana ko zan la titi yala. Na zan jito zo fix titi. So inte pas tu man ka check an busy. There's this girl so bien aula. La girl ma. Yes. Now so nda ko ye like nothing less busy. La girl ma issue I'll pick it up. Aye aula. Contribution to the success of hookup in Tamale. Mpona is monumental. Now so aula na pile hookup ka zo. 2016 za 2017 the pioneers. Ngum pimperme. Kama advisor aula. Kan ngum post ba Facebook story. Kan advisor me ora nan close. Parce que ko mama labe. Man yiro aula am betu inshallah ma. Bidu arinya la to rana mala bi you yes entre to abi bi pai ja yi ko pamala mais awla bidu arinya ambe tu inshallah ma ha dan panyene but abima ambe life elma da bujela bidu arabtu no be la life ka awla man no la na banam voir la na ka no postem ba ka banye da so no ndon kunyala no mon poster ba so no voir ko inbox ko zan de la number 2 mais la life ma bujela déjà dans chelmo awla pas recruiter la ben chantan pansi ici un corridor bambela yendi gushao zabzo awla chen la mana enti pimpre young girls en je pas kan nan de la businessman car it's carrière de paladin ya ben shadan soai oh so be mo kwa baby ya ko chang tishibana aye bon chang tishibana enti you hamba just like bangba Nigeria be ma kan the contract is ma Kapun Aula is a very young girl. Aula ni jona kupa 30 years. Kapun bela halshel on be ma funi. O konko contribution to the success of la hookup Madagascar pam katazabe tamen ka sokul be mino yel kan ya the parents don so aw is very known. Kan nirba mal Aula number hal da ta reason ba ka so nan tan ngon la Aula man nan min ba nan mal tapam. Bandi de amfano ma. Now so la ka bandi na sanzanje ba ko bolo bele media person very known media person. Wow. Now so ko man Robeji face. Hey, now so nana tanda Aula na min ba na mal. Nan ko dam fix the TT follow. Na ba nana tanda Aula na min ba na mal. Tapakar kunya bandun de to ko no en ko la Aula no voir la bia ko se no photo ma ko pi go voir bisu. Ko yolo price. Ko se la arto ka Aula mon pa ko location. Ko check up zima kana. This is a young lady who pansa to society. So la mami ya den nang lama ba me den ye peer influence ma. But start ma as but the people come na teri pimpa as hookup. But start me kal kunya kama ni vo yela miren dabai do yen lai cham ka do labi do overla o mi o gason yem jani. Katapa ku jia ya fom fon nyem pa ku zami do ni especially bangwar kandama. Kal she's a known person. Bangwar kan nama kan yel bazan contact ka ba call ra ko hotel ka sen la arko to bima direction ka you percentage ka zam bima la zan tu kan ngo ka to ko mil ka beta me ay be asham jani to ko mila be asham don go your own in tamal yes ka yete nini dan ban yete ma na ka te kira ma dan sa and jaguma and a lot of people are profiting from la even niveau yuel ben yaroma so ba akala ben yar these are the things we should be fighting for because dan kuchan ma mama na do am ji formula. The chances score auto pick la life is very high because society man ko sa and channel peer influence man abi me abi form mean la be man meet shekulu possible maybe shukuru and then shukuru nyin lan mo abu bi ma chen shukuru anyebo and bon kutir filama la betin age ma bo wom de tabiye to apam mar zo ka te be la mar tuna mel zansam na abia ka zo le ga zo ka mino ifat kama ki kudir fila normally la teen age ma bogum de tabiye to apam la tami ka burger taba because o ku sere la buy idea ma to uy konye ko baba iPhone o age mate ko baba iPhone to mo to ka baba iPhone ko yelo ngo ban ka tanan nan da ba mi so o jiyo ba za ka na laban ma ka taba ko ya na tama hu ka pa ku nyala na banzan na za ka nyala nyinde no ko bar bia nan da na call ka ku imeke ka bata send photo namta ka pige am bar biso ka bata price ka yu ko kana ka zo ko buka abukata tamalon kar ko bien kanir be mi banang de la ben yar kata za ko bien kata claim yes kata claim na tamal is the ne bombo la kata ne the region with the largest Islam be bombo ka bombo ne muslim sen tamal muslim sen mala ya tamal on na jire ai ngo ti yulum bon muslim ma na zo de za jire
naonzo because biya shanga da nan da tamal in claimer na adina biya la tamal biya shanga da nan da nyama ka te minta da fa ma ka to ko certure gabra taba bro ni man mangu ya apam karanye kama maybe Ghana law en cheka bande male yiko be fukum sene beto force bazal se zal be mazo be kama te dada man bam bien ka yala be chen vien yalanga kabna antu nzang be yama tumtuma apam karanye te law ma mbetbala ya mami law ne be shama the system if the system fails you have to sit up for yourself and yet malam sha system na te feel it kama in the first place hook up law them fumbe supporter la trade ma it's a bad trade just like prostitution law be supporter child trafficking the number zamba ama da mi jarab ja kuma funi and law ma min te be un song that this okata my bylaws ma bylaws ko tum de la tuma venyala na nam jen me kan to ko la antaba National House of Chief en zel ko kar le law tum da tamal on ko la bylaw ma tum de la tamal within tamal be northern region kan ya chan kuma sila zel ko damba tum da don to no ale mo volunteer na ma capable that is an volunteer there are song that me yes because I learned that ni shagbara artisan la me yeah ni vo yole pas mal profit ra en promoto na ka shabzan ngambiar la en gwelen de be because the to ba bisu late hour car ya yina ya ka to ko yani shi be bogolo fe nar pa ba yo bien fi bo mi and so la ni vo yole da to ko che den ka brasto but volunteerism madra helper te kar na kunye society shaban na bien bra ko la volunteers ban helper am put things in order ban helper an shape society ma kar bjani kama yon dir shahra nda ti chang le kamin zo sotegia pasaban dale nyo ka batuku gbe fiab karaman chine ma karanya begelma burda gwara so bayan kana ka man gajia be an weyi yame nyanya zalo asane are arpon la partage sa shobia ba sa iye be ko fiab yala vien yalanga nda witness le changle so ba tan nan be yala jira tamamami banko tetana miya tati ala mvul yes mvul le me yabanda tati shama so tan nan la be yari jira ba be ya shan bien tan mama no tan nan ma ti yal karzan ma asanzel ma afan ma ban yen champion ban yen table la discussion ma but then they are not doing it ayabu so tan youth shaban non concern about the well-being of Tamalima because like Tamal understand Shema. This is not the Tamal we grew up in. Though tenda zuru na nivo yuelem jela da abzeni. But pompo be yan chapa nang de la Tamal ka tena mama like hai she to an mama bakari molovi. Now so there are not too much leak videos ka ba to la shi to an ben now so no learning. Dato ko no ye shanga ko bien no learn last 10 days ma ka leak videos da year. No learn last 10 days. Ka leak videos da year na. Karko eti ninu kuche ndumana ombala naunzo o ya no jongo kat nan hale hal secret mat funu bakata nan tabba kala abal ma damin to yirando lwana ka banka imanan ka zabian shi yerle ayabo so labi yaro ma za sa ya shi tana ma as a people tana mi sisani katanan ma ka zama balan zuya bantaba nan ta pa regional minister nan ta pa mayor regional security laban ma rexek ka bai na zama balan zuya bantaba an ban ya this thing is a kanka ama brana kwamba ma Nagasaki ki bratana kanatana unfia bon police nama ndana nang baskati ka basar galenda so bro before you continue aba pam karanye te feel mentenda to ku bien te pa ban ya victory bon ni mana ba kwaria be pa ban be ni mana kwara ba Nagasaki bon dinan ka nye du ka kanani polo antonye pa chanto kwa aba pam karanye ni mana ka trapum feel as people zon carte nan te carte jane te malate maman be mantutu zo pa ba ka bier pun kat pa bona ba yim yes so mami ambang I don't know then check atamel me brabe show your interest in lab yarmanyam an ka shi flongo za sa mami ka indigenous ndanya ba ndanya la foreigners ban kanata nan da la trade ma so mblivia dan da cheka te maybe tanan ma ya karzan ma brabe tele attention pam but kam min lab ma dan be tan ban funi de zore me ka yelgra ka affectere ina mamang be ina tale be ka dan ma fompo nyim dibe zani Nagasaki but abine be hashel mo garwon zan da Nagasaki amon zan da Nagasaki mo yema har be ya ne pompo ba kulati nyang wa ku ma Nagasaki train ma ku bon zan cham pompo shab ku zana ka gumnati be mane ya dagbanle yes ya be ka yuni ya dinye Nigeria bia
how long could he stay chongo Fung Dagban Lima. dagban la ayebu Mana nama Nagasaki nama. But Pamjan Basu who caption at Yaroma. Because the taker lab person, ban taker because they have taken it as their trade. Bampa Communiatan and Dabjilum Bon, so take a lot of personal hygiene, very serious. Lanama, Amba as one of our dumble me without protection. Or Kosaka have. so before Kankanaka to continue maybe with the effects come on kulu shepulon Mika Yeah. Pasarama mayen ndaro ma o Ay, kaya zang laba. Aba. ti you hook up ma wula ka ten now la tu zo pa mama ka bechela tu mama an pa teacher ba da boku yiri pune Oh. Then you let them mama to Jagone. Was why did I say that? If they are doing it, can you remember that? Oh, I mean, is that a haloma? Cover that. Kaban, I am a sham no manager ma be carboapa. Pabo alakar kosa. How much is it to have a wife? Pumpo pa ko se Yeah, honey. Diku kosa kawula. Looking at alle the rates involved with hookup ladies or so called tokubo and ba shower because hookup ma shower. I shower tell them So it's just better that avoid the lab than because the risk involved is too much. The risk pam kabjela la and matana Canada and that's maybe probably where I'll throw more light in the truth. So starting with you lala kama anye chuta kama no wula so nang le o sanche bugon ma de nan yer chuta well ladna madam dira ta da dinu ya alamba religious lab ya hadam ba jara but coming to health aspect the major side effect of hookup even without necessarily health aspect is just transmission of STIs. Doto pamando ambishi doto kama HIV, syphilis, gonorrhea, hepatitis B. Is it this time around big bazaha big STI and it's even let me say hepatitis B the spread of young gare HIV but essential. Yeah, research have proven that hepatitis B spread of young gare HIV. Is it hookup ladies so male say hepatitis B even with condom we are not 100% sure that actual from laniro and to use a condom how you are treating the person I'm having affirmation you can get it without necessarily knowing because one in have affirma I'm no lambishi condom and to use kanulan shire condom and then afterwards shabiane onto land pa yes kala mo are obia so anu to shi pa amno ne land anu to shi condom kala zang bagu behele in the long run I know hookup sham no to da hookup kan ya be contract mo throughout the night omno yam biane yes kache ban kunu the short period meaning that shani man and tell me what times my short be long la ba ya harma you see so in the process I buy condom kalanza anu the same hand ma ngba obele problem ba because I know one lang pan I mean no look pan in polo I'm vobium and that's where the problem comes. So managing STIs, as for STIs, I've been maybe sharing entirely and la organisms ma bambu mi kanung the least mistake you do kargara andwal be karadwale number 2 never dwell lo shapulo angela problem. So as for STIs you can easily get it from hookups. And the most devastating effect is you living with an STI because the not easy living with STI because one let's take HIV. I'm an HIV. Don't go
there's no single man ka ben chan shiptane de kara and I chan shiptane de kara ka bo gajim they need to take your blood ne belanye nya de be bozo durman pa level shalana ngbanani ben volage no nya durman pa level shalana ngbanani and then tlama la test share ka ben couple with it chemistry test share ben HIV patient ko kuchan adem be ma shibaran la test no ma dinin zahana bir ko katomchi as an HIV positive person what we call every single day from bande ko confirm that zalama la HIV every single day then you na find the team dabson kan ngem bia ko ka be involve team yes dabson kan ngem bia ko ka be involve team and then dab go somehow to dab ma we are much safer when it comes to lab and harma ba pa nguna pa nya anu no hookup ma an la ngumbo kai si pingo chenpi kombo kana those things. So you are going to take so many different kinds of infections to yourself because oh kana mangu yang pama na akaisi kombo gwa kana tukpa na akaisi. That's how it goes. So who umbono mado shell wasro wanza mnatata kama kombono mado shell wasro makubwa tata good. I didn't de ka ni tone tepa ni dotma za center good ka spread the letter so kan ko yang pam na kamara. So just know that the lifestyle you are living at a point in time pama ngumide to could decide and stop la hookup man. Just be ready to battle with STIs for the rest of your life. Maybe I yesho bang baza hanung lemya kami banim kura kaban shaba no so I you ni ono no hook up at the end of the day untonya STIs because of online with dabma mo onto binya hanka share the pune. Well, let me tell you this. There's no hookup girl outside there who doesn't have infection. Really? There's no hookup. It's a serious allegation. There's no hookup girl, trust me. Oika no bone shell. There's an infection called vaginal bacterial vaginosis. Majority of them are having it. And sometimes don't bacteria infections. I know there are so many bacteria bangasia lab nembe bangasia bal. However, sometimes want to kumayu tishanti kudare amoxicillin acrozado latima then ma antibiotics nyere katmale katavandre karkurla banembe ha de banaru yumawo le kurla banembe ha mabanembe ho be nyeyum bian na tadire yumo puni so avandre latima don kurla la banembe ho disa karto to yumo so karahili dian kula banembe ho nyimgaza ayen dirbandir suma shanga dinian sonka yumo hile la bacteria na ma bi ka yumni kabe ni sal tuni hagwa bi kuteni sal jimni because la troubles la banembe shanti ya alwa be shabe be sometimes bi be ni sal nwalne tutu pa olwane den chen kala ni ma obi ko handa don wa fi ayarga dan gbago so anto am pan to biane then kala bacteria ma ka pickle from lapa come on try example here anto mo apa anto zan bala kazan shepi ma bele kala mo ale la infection ma dia affect la respiratory tract then to ta STI per se but they affect la respiratory tract. So after having affair with your hookup girl 2-3 days time ka kwande yiren then you don't understand because ya share baga ka understand that it's true la benembe ha duna kai so problem no ko be ma cha sha ka vu ko kala onye fia na gba o so 5 years ka za so ai chala yalo ko kala shift ne
Ok, so ako be lor kam ka yuna gare comme TV zone bon inside tamale. Chekate vous comme ka labna. Ok, so te vous comme ka labna. Warama na nyela bambe dumo pune kan yak pande jande kadama chama te subscribe to YouTube channel ka follow it on TikTok Facebook baza hanto chante like te page ma guide comme group desasa ko sechle den yimna ka to nyate videos kazan le dir amfane chekan bro chan labna san bima abukam karinya na on triyal ma ka bugbo ka zambere puno ma tin yare de mal infection mon bonbon mo bambin yalle shami gbajim kama so kam za hanu en sham ka bandir ko kana titam tibru zoko di tin tori gamba because de bevier zo de hook up yes ma hook up dem ka hook up patuma ka oyen shanka banjiro ko kana o tibul zo ko di ka patu ma dan ka bazan da moto ma ka shabrenti dure ka da AC inda TV inda ban shaka mun ka biane ban rent jurma ya ma ka ban rent jurma ban ga sai pan ba ha kamal bu jure sa ban pa graduate ba mali in Oxford degree in hookup ka ni pa but ban na ko forma ban na kalu ha ban na biar la be lamba san ba just that ba una na diren sunu na pa bezo diren ka dir commission ka setter ba ternir ba diren pimper ba ternir so aulani zan bana bi kan okay mo oje ne bia o bora ko lebo yabala o mi yanon da ba ko bia ma la bia ko tama ko ma ba rent la dur ka ko biam jan ba ko biam jan lo le chanti ji wala ji ba mana okay mal ba ka pa baba ka bie o so mari yetu ayina hal shabba ko ba shab chana ankara fulu yes da to ko wum de audio be on ta voice recording audio kabra ko kar da yina da to ko wum le kar nyala yeden overprice me ka de ka yelo no ko de ka o chante ju san ka la are so dan nam ma za sa de nyala ho la ban ma da pa tuma en dan nam za sa sha kaman yarlame te lamba be lamba jani chiama na on sam va ta pam Belamba. Kare den kati me bana ma te do ka yuna. Ma belamba mfili. Na zo amba fili abi ko to hookup ni. Ama bro shap ko pano ma no. Na zo on kan bi to hookup no fili. You have feel as lan mo mama fili. Man lan won le fili ka bion te to hookup. Lan won fili ka bion te to hookup no. Ama tri yere kama sonto kuliro bi vien yaranga misale bi mo ne chen shukutumo ko chang because of burden ente be shukurman are no te ko to live life shell kalan mo on live life shell but can hook up my most of the year bishop no hook up but pam bien they come from a very poor home kaba shab jar baba ban ku por la lama na ka ba lama punchi ba la adratabo and they have to fend for themselves to demand to lawyer bama tadan ko form na BGSS ka bopon give them the idea that any and job form bela on needs ni share kam ben to the teenage no needs ni share kam za nyen bilan wa ka provider le they it's very difficult no dagwar le to you have with material things I don't know to you hand the power with material things o ben yarmi so zo chaka bela mi shabia ba jam da ba bi fo mbe na zo bi fo ma to ko en voir la brungo en nang la moto bi fo ma to ko en voir la brungo o en nang la moto because o mi no on ben nang la to so to zangle and take advantage of her to tenen mi ne ya crop of bishop ma ba nguna kum na ozo kum in jiba te la ben ma no kum ba pam jan kum because bilan ngo do aba pam kabele bete nyando ko chaba ngi mama
kama ma mi fuija ma to ko beta ma ka bi ku ma shirin su kwam za wan yir chan kama ma no kuna no wanda indomi muluna ka ko mi no chan ma ka dab zilon ka obe shila talla ka tumana mi ko chan ka yo no chan won jibin dirgu ma bo yo en yel ba azan jilo no chan to ko hay ko ma shirka na ka jimalna kama ma mi gbashir di yes man so na min pa shinkafa zo namdala ka biba fabul ko mino ma ko no ka bo fiko odiho shamanu fabul ba tuma mino ma ngobe na ka namda karo so ngana mina agreement de nyami dara banjiro ko ma kana anto pa akato kule kan da banjiro ma kana ka ne amena arlan chanchi ko na ka yapun un swese pa pang balma take away ma so ka take away ko zanti ko mino ma ta fabul de sabano bonne bungu kana yes na ka namda ta ko pa kole ko suisse ne fiko dioma fiko ja ama onto ngobra da gwara take away de ji lampaga ma ngobra da gwara take away just imagine no jim page da gwara wonda take away na ka mina matongo jim pale nazo kwa yeta sabe ayulia kai abi kuri kat tushel kamiko na ka kuna kada banjirgu melona so anyela ba pam de nazo kum e ba pam ni janya ne ko pie influencer ma belle la bataba kalle batab ne liver lifestyle sha kenya la ban ma na ka ba bi ko ba za halera nti ngona to bi on life kamalo ma bi ya sha ma ban bon nazo bon ko ba sha forum bala we ma bi ha mal bana madan ka zan shoyire yes ban no ko pride ma ba in ben sha ambala kar ya ban tab yes ban tab conseil nyam yidun o atene degree min la ben yarma ba to interview mpona very useless viela ka biefo zo chung I believe in kama young broti lam pasara kamande 100% pune almost 90% maza kama liabilities nyanya ba ko mi on bonu number sha in life pune 10% mo ka anya kama ye degree mo ko bone o chan shukuru maybe ka gwaza ha uni the life of gifty antinemas role models na ugasa tiliba lambe sha bank bamba mangambara na so lambe sha bank bamba mama mi yamal de ya bi fombe wum so to pam haka din ma mantaza nyin do anto do abi fombela on wum so na hal ko te bi balaga ka do karanto buru ka zo to ko ko nyebi mangla lama do kon ko don to hal janda on ko wum se bi fombela ko to ko bi balaga ka zo to do because ya bi fombel wum so ko to me alere like health needs ben to te chetin ma anyebu madazo ka fa shabira bane amma bi hayi ka yino nyedo ka yino nyepa ka te piar batine anter ba lazara ka eter bon tensilis ka ter bon tensilis ni nyipa che ka pa ma de ma ka ro djubjala gare do ma because o mala extra ben ya shanga o yendara ma me pa banguna personal hygiene so to dab shabia now ha ngunu to ka deodorant o ka ku on ku vukwa mbala on yem vulum na ka yina chibra ka yuni aten trainer mo so mfora so to garazo oba so to garazo ka no kana yina sambana na nye ngale fan ka nye nyom ka wum ka yina sambana na ter lisili ba pa bo ngwa ko to nang la so la be yalma bizas la ba bebe ma pam chibo la ba bebe ma dabma ba pam jan den jiba ke ni fo yulam ne bos or bor la be yarma mi yang ba viala lan maka baba ngumi ba ara fon kan won ko nyam won du arami so madan kan ye be lam pam na on be sum na jani chiama be lam pam ba be du abana ka ba sen ti vom na baba mi ama tala yulungu abunye kar man la tenjani shukuru ma de goza ha pare me na ne biaguma in a sense that being to in the side do kunde ba because of education ka ana yulu no orna kudu wona chem shukuru mo chende shi côté pile bien chant maybe din de butunu pi arpon dans un exemple du ma maybe ko rebe en champa la na so before cette deux affaires tout mbele na so on kama yiko ko dans bago bizante do ato kunya bazang yak nko chanka tanga mbe mvwa yule kula nyangwa bisora biane bifye lungu ko mlo sumo young boy ngo ka yombo ka kubye ko na sab GSS2 ka yartiya bima suma boy man obima na via shama no ban ni moje na te bon fu ka chu ka bro ayi bare fon ka ko bima so ba ga ki za nye bebe ko ba shiri yeso na ba no chama na bima ni changa shukuru the problem ba na bima ni changa shukuru
on fo na bi mara sab GSS ka no amelia ka yugo container to ka da lor to ala jisom ko yina ma so ne changla shukuru du ala nyi ngon kana na to bongo okay so bi mo na ji ala jon yan ye ora na sab GSS ka so ngon yina bi so ngon ne chang shukuru ma ka so ngon yina to vo ye shukuru ma ne on ko ye bi ma shukuru yo container yo business to ka da lor ma ya gala tawa ma vision bala ka brano do kala ya ale bi fositi do ya na zo farantale bi ma pa bi balaga o bobo ye nyang la lan o lan kai so do no ko tazo ona be zan to ama anye biso la ngum maliko mon ko maliko o ko le la bi ma hal bebe force no bezo to do ko te pa leve che ngum mama pa ba ya mpa nan macho mpa malsu na mino biane de la mpakana ka apazon na ka alam ba mon ka vara ka ne ama biso ona bia ngune zorum na ba ka ban pun scouti bo fongmani ni we zala ya kazo mali ko tan sant bi ya kaza to bubu that's irresponsibility kazan bima ande en champa lok sheplo ko yo en champa so ban ya za kan ban baldi bima capacity like iden ban baza bima to zaza sheshiale den to like ban to so am ja ban dan ko nyamya nu ban pa bola ngun yen bubu problem la beler la pa ya bla na mala such people beler la pa ko nye liability baba tana pa bazana to isna to som jago baba tana pa bazana to isna to gbab jago ay so ban le la pa ko nye liability so ban to bima la adira chama o panyela nuisance zante bana so ban pa bola ngun yen na ka ban hande bima over zanto ka delang ba chanta de la adira ma pa yi banzo ayabo so la be ma zab de pamjan madan kay ma fakari tumambala so anye bentiento un yuhambi pe la ben la basic needs changa bi ma na vraiment en bi bien pas 40 years 15 years na do ka du bien la pamjan be ya panam ka besoin chanta to ya pa la be ya pa na no wum se be pam out of 100% but 90 na about 97% be la bi yeah of course because patemo ngonde pulan kaya en patemo ngonde ko nyabe bima kana tan nambe ya sha dan tunu nan yo bima yong audio che patemo ngonde ya bima ya o kala mami ne iden bi wum so puni anzang belma ko to ka pa yusi force ka pa fiwo pa pa ma ba fiabre be ngulan kala ya dan to so la be ya ma me pamjan ya ba ma mi mama pa che ba biara sanga room ne bi ma mi pa zo ya na ba mi no biara ka zo bo off bo shipo off njanta to ya pa be ka bo shipo off njanta te o ma prebeso no gbobo so mi bi wum so ko to wum se bi ka nyi mama na zo ko to wum se abia kama nyi mama na riyon wum so sha ba letin ji dunya shemo so ko to wum sa abia kama mama nyi mama na riyon wum so sha but unfortunately te lamba ma pam jani te keret la ma pam bien ba mama wum sir so ma da pon kane so ba mama bi wum sir nyela challenge zantaba ayo so la so ko bien nguni wum sir bi sham ka pas abon so no bi ma wum sir na zo yan wum sir bi ma the end of the day to be understand bi ma da nye be pam pa chante pierre ma valve fune ma ko ka ma de opposite we yela ti ma valve ba be sha don kon compeller pa ba pierre ho ka pane to la ba ma min compeller da ma ba pierre ti ma valve ma la iren o yisna responsibilities bien kumulo du dona ba via la tenya no intento to yolo la bebe shaban ko chana ba dola yolo ma demi bang ma la yolo ma anjor le sha ngobretima nazo ba fa ko zan like ato ko juro yolo sha ngobretima so be la bebe ma za saban ko juro yolo ka so ngublo banzan ka ante pa ka za lo sheporo mutuno pa ke nazo dana so be sha don compeller female child en piare hook happening la be yar no lan compare de male child mi bazan piare tima valve so ale la age group no ma ba mi no lan gel de darta ma bana ba mi no la kana che ne fo marcha bang ba ko bi jagu fune ngbaza so ar nan de la be yar on che kala driver na ko ko nyela on to yen ban to yen da hoka bia ban durusham normal price na ma ban na yiren la ye goma ma ban darbila so ban selector me ne so bon ko le dila awla ka o seno photo nama so seno photo na ko tele o bi ngo bezaza kan nyala ni be o mabe naya o mabe bambela o mabe zabzo o mabe gusha ka mi no bi bia la tamal o be tamal ma tumbo o bo de tamal ngunu no ko be tamal ban ko mi ne ba bi be tamal a chebe zang la bi ma nan ti piatu chen la dam biela so kama la lamb shaban yer mo mama ba ashir be yendi ka bi kana ti be piongo
ka we mi so seno be and you are just comfortable ye bi ma gbobode pun sala banyambo. So like responsibility, mommy, like it's very difficult to shoulder responsibility. Yes. So but like so you pas vous la mon responsibility kachuma. O mi bana kana tama mo che bia di loto nye bia te sena hande citizen toma. Ah ma so ko o ma ba katumba tu na ko no bandela tuma. Be nyu no da ben shaka nya la jere. Ha be pam jamba bo mi be ma na jarship polo. This are the mala o dwalo bi ko te chang maybe. Yes. Vibe Saudi. Exactly. Nta pa nyar bia bahar na yanga. So ha nyin ni convince lan magba. No bi ma de Haitian over believer because on pas profiter from Bima. Ayabo. So on pas profiter from Bima. So you know paying you yaman but the man la like even jealousy. Oh now I'm going to catch you far. Now I'm going to catch you far. Always like point share it mama yetwa. Is it I think it's not easy. Okay to abi. The affected people on map. No shall be especially when addicted to it, it will be very difficult. The non-tom pam, like so not addicted into him. Kalan correct to collab na normal. Just recently, I'm friends with Karim. Ora kula pharmacies, mama. Brian harvest la shinkafa. So kali when you workers, I mean pharmacies and my workers here da non-tom pam. Yeah, Tom. Good. Kappa bano kumbung polo. Teng panshel tinye guy shawna nzo wangu nda kunya guy ma no vo mangale ka tom decide gba no ya maladu bo yela mpito kanzo ma biane kaza mbo motoki antanzo ma no kunun no jai kunego gba za ku za motoki ma yina ngate bo ntana ala whatsapp onya bin shaka kopi ndawendirgo kakana kopi oboho kato bia haushi ko bia no kama motoki matunda just timama on tima ko ozo jame o la mila o den tumo no o bla mila ba yare en tum bongon to ko pran two cities zo now zon kare millions of cities lawe and okay smart milanda akuba aku take motoki within 2 months and we were able to he was able to generate more than 5,000 within 2 months. Ka generate la arma ka fo nzoma senior brother and dan tumu bane tanpa ko to vadare ka en sene 50 city to ka en sene 1,500 to through mobile bano banking app ko ra sene so we realize a mistake ko nangma so ko contact on no day reverse for no day 1,450 cities. So contact on no day la then that go cause problem ma kan so on prendre zo na za moto kimun ma nzu ya dan zo chana ai ora ku za na mbe yon on tan panse nzo organda network ra kat bonzo shi hal tanda zan bongba go akra just last week ma katra bongba go akra kai moto ki bo pa bien ko cha moto ki amora ora sa no chance avlo na mtazana ami zo mo ko hal to ora ku za na to show mun zo ma na woni tada benda gbagan zo ma bra yuala ni ba chaji kabsan zo ma shi ba su ne akra o plus zo na zo enjo hal ne yunwana ne so ma zo zo da dun pa 50 ora ku bora chance ya de no ko gugu ko so ka chance no ma bi ko champion ya no ba ngira dik champion dun bi ko champion ba kapkuna steady ku bubu hal na ne yunwo tana chane ma ne ai ka kule ya to ama de ta kabuchi hal na zama tana wani tokin no so karkuya team one day la hayo so whatever he was doing o hanka da kono 1,400 zoko rapero na me show na mawo meanwhile on za motuma tumtuma karjene tilash anzo wangu na wibu ba so for under calculate ora you drana ngala shilon za nzoma now yes so kaman anku yengo woman ra dwai ka no onda ne ndwa mbala ma ka ti chang hospital man kanzo so an te kumbonde smate te gwanda ku be kanzo an o astro ka miro tinti tabnu kama lebo bon kuku no ai ka chintoren be wala mbwaren zo shabu yara iren kan no nzo shirku mimam kama yoro ye woman en dwa ka ti zo na ka ti chang mini zo shabantejia
So later on, ko ti yama no asro ya dim so chat nyeta wa kan yisi. No na ma mi ai. Na onzo manzo 2 weeks mbala shift money. Na onzo mpa ma jebi no ko do ama. Be ma zali bla yiro. From now on. No, no, we be ma za be ti kem ka tin ya o me no be niku. Kan you no. You will yellow. Now so no could yellow no understanding tale. No to the minye mosma no could kumbuma kana pyong now so ti so vapsena. Mimbi man ba ha to dunku mosma za bianse no shamda kuku ka pado so anyu. When bill mama o. So come and lap ti en zone ma en zoma na yema sham karna nang ma yoro because mbe miu. Put down, then ye on set category. And now demonstrating Zuma, tenda and kule. Can Zuma bro come up oraku? I mean, style board, I beer machine now. Come on, Miller, Dabella, and number shaka is never show you. Actually, Shaka Palandana. Can eat him. So the next day, ten labna. Ka ominga isoraja, can Zuma canatis and can you? A former a program no kumbo. Me umala fina nitim brumbala no system biara kabakana o ko saye mane no pa ando ajebe so code ko sa no pa ando ajebe ni captain no yero so it's unfortunate kama bro ula ka abu boloro na diban zirgu karko yin ku bor you want to made up things unkunye lagren zancham te datim val so ala min chapon pakan ka ta sabe kula pakan bari happy days ka ta sabe bol ka to ko discuss ro ma ka tinyana me tin ya tam shan we na onzo ye imbe iyanga ka iyang dun jongni isibilins ma ponu so bo ngobratima na onzo impa anya na on tita ka na ona tinyama te pa jetam shan every other household fune yilo wati ngobra na ka next house ti ngobri yemtian beti ngobra ba so ye ten anabdan kine yondun zona nazo ka ti ngobra kuka ye adini na be haisha kam na ka bavande tima nazo nyina pa na onanto ananto mal babu zeres ba was on to ku pitima ma verboni problem bara yelle nyama o jama chan nazo yelle nyama lara tin yar hukab gel shabeto people drink pure water way them die Mala kan zumara yes kaisha bara ne bisha anto ku bi harshal ne ka harshal kam ka adon vedi den dun ku shi andere yan nan de nan mai mana on controversial kam forgetting that thing ya to ashama la hook up ma you see some of them they will come and confess to you but I remember there was a situation kagel so la lead ma all the way from Techima or Akamna if I don't forget Fukura yelma boy sanu boy mada hukum from Techima ku kana ni wani but contract dan yela with condom hook up so at the end of the day I don't know how the guy managed to convince her and he went raw ko nyelo raw so nyelo raw na immediately after afema orara shim kana to tumane no yen ngala HIV test I was like fortunately enough the closest time in that year katiyerna kambo what happened kwano and to be son and HIV ma we don't just do it anyhow you have to go for counseling then after counseling ma kaka strane test ma so kati yo champion counseling kakana ko rashi chan STI kabla mpa because band down the close by 2 have close no ko kana and she was just stranded kaya aye on to chang bane private lab internal ko no no situation man kasha no kuwa no yama what happened so that I can advise her so kambo we okay fine come on let's go ko all start ni so and day unhuku all the way from Techima then ko kana young ko munu brow this yes kafet people so soon and the guy went raw so the one only HIV man confirm me whether Nzomazan the logo be I was like we don't do things like that if it is HIV Nzoma male I cannot tell test shell that test cannot detect whether Ozanam logo be Ozanam logo
The only thing confirm kama amala HIV. Good. High test can confirm that amala is from previous activity, but not cause more than one. So in your HIV zone, it's highly impossible for you to detect it in land in my gym. I will go to Mark Tony and then you say test champion. Although some of them are advanced, you can do PCR, but active detector or gym then that man no. So te nda yolo that hagwa tipan ran ba karanye negative. It could then tone negative kay ngal kay na negative. Badi nyan suma malame. Carlis ngani kazancha. 3 months time, it will start to manifest in our system. So the only best way me I can advise her, unless ko lawan zoma sani, ntaza zoma chang lap, ntara test, then zoma malbe okale, kapa na free. Ama nguyan dwell no mama onen test ma. Azona big. Ozona big kamani. Good. So like I'm not advice so then when no and yellows one cat and test man Tom because wounds room umi one bound and my bound was room. So or up maluma was a guy shiny was shed in that poor beamer. And I was like, how do I put in test mark but you won't get any instant results. So the earlier the better. Kalavans of us and Cotelamatin test or on to chante take prophylaxis, PEP. To share that one is meant for medical officers. You know how to work on HIV positive person. Cutting your pre kasharagma to kuha. The doctor no to run a surgery ka sumema tangmago. So di nung latima PEP post exposure prophylaxis. Then come matter health workers more. And Latima, it works based on 72 hours within 3 days. So when you get an encounter with HIV positive person, what they normally do is that they are going to put the person on PEP, go valley. But then they don't carry or get an encounter, carry 72 hours. It will be very difficult to clear the virus. Not clear virus, so they don't wanna. It's within 3 days. After 3 days time, it is going to be difficult. So don't count that advice. So if you know you can go and get it from pharmacy, you know some pharmacies sell them. If you know you can go and get it from pharmacy, fine, you can go and get it. So buy it and my side implication, I go dorma ekani kalam vale. Well, the one nama because vale kabela current stress nyungo vale. Then I talk with your yourself good 2 weeks. Banjira. Yes. Ma diang clear la system virus ma. The one clear me and then in the envelopes 30 tablets in here and you are going to take it for 30 days. Then after 30 days ma kalan lab na until I run a test ma. So you see the kind of stress you are going through. All in the name of money. Ala nyela arma. Ma shall be hook up ma just alaka do kwan boa kata within last night ma. Then you get through all this stress. So it's not easy to resolve problem but it wahala pam kabira. And some of them they don't know unless kaptiche la problem man kapa realize no but I know shaka society so come here I'm be hashel and other stuff man kapipa realize mas want to confirm case within la instance ko kuza 30 minutes on could flash back all life. On could flash from bank you no na positive sasha kukuza la instant ma on flash back from la point ma till obilem ni on could tun be share relating to lab ya harma. So it's not easy. So it's better, you know, katuku formal groups or kate social media personas on katina the advice be ma pam cap stop lab ya harma hook up ma be la mbantu na be wom se be ya Belambe, they have a hand. You see, sometimes be my share on top no la you ma ka trace it in your family background.
Kay mama kana alajes because you don't know on board me ala lifestyle man. Shap ku benu bonto ku meyi gba kam me go no galgal ben shakam. Ka bi pe la life no ka bon. Donc mala mi bisoni en yere mo. Good. No bro, I will come abi hagma sometimes you don't get it. Biso kube water west piongo. La fama anti abi we mi gba ku bon ku lu te gba fan sheba ka bo to bor na bakana. Water west now so ka akuto nye bima ka ba admire. Bimo tatko ko chena. Tatko ka bimo chena. Fine girl. That's cool. Now so some useless guy ngo. Ka bimo ka to do kan so amelo gwenda. With bright future. Ka director aye ma recently kama na la chang mutinya bima ijinga now so olambe ne mai yuko shel ne bayang ne biesham koku decide onko ko niveau yuan zanto ma shukur mo onto pa 1 week 2 weeks ka bayini kalkunya abenye ben sha nyi mama no kunye do ba abenye ben sha on zomani dinde enche ka panyo ka fi ko so sa sha bien tinto yul ne kama lamb ma gwaza ha pambien no dilan mal yuko biela ko ka che bilan non responsible. Okay, there are two differences. Of course. Sha fara nam sha ko bien ka non very responsible. Oka ka ko minuka ba kana very responsible hal ngum mamang ba hal cheche oka ba bjani ne bima shukur chane nazo envolu no hal ne shukur ma ka chan tonkule ka che so ko ma lore bima me ko che lore ma chan shukur kama moto lore o me ko ba bima chan shukur so ngun non responsible ko bien ka che ngum malare anya bila non responsible kama tan na raiserna mbaba zansum da belati ni so ma so that hal man ngon nang bra right enjoy nazo mbaba nyam bang nam biar ma ko kam matana bang. Yeah. Donc là quand coup bien. Ayabo, te yiserna. You could ayi shukurna. You could room any anto room kamama bam fu magarbe. Ka ba pai fesa fu. Aba pa fesa da ka magarbe jongle. La yo man na ban bi bam fiaba makana ise fu subai. Ba mi da yem bonye niga subai time share ma ira subai 4:30. Bam mo second. And so ko fiaba me kari ira ta pa ko mpi jongle. So la ko I am so am go kawula so terna ko mi am freedom but freedom is limited anto go fon kawula but magarbi ngura shapu magarbi yanga apo magarbi ma yanga andwele po innan wazifa ka nan wazifa ka po ishai ilan po ishai na yon karam an chan yon karam ati en kuna kwata bati ko yana 8 za sa an ka junjona 8 to 8:30 na za an ka junjona an yesha amini that's another angle where katinyar the problem ayar be sha freedom lamba pamti be freedom kama atin di yele pato nye yuko bi pombla yina anti rent to do enchante bien exactly be maybe venir ba sham ka rent to do enchante bien ni mana moma pam bien ni ka be ma nyiro opportunity exactement ko so lan kan no yelo amas de sa on pas delo amas de ma freedom dag ban le nyala mansulensi mo ba de lo mansuma wa akuto lan yulo ben shaw a street mas okiza pabe a survivor mo ko survivor no ko tan na bangbalen juwa no ngon suwa na bazira iza sulata yes so mami aye control kama na no ko ba nam ke no do nyala do no do should be the provider of the house man now so an kuzan hankal so antanga anye now yetwa da kada are where anye provider ma a executor la control yes ante betul provider to panka anya pa ante betul idan jirma na so mon babu nyang mon babu shikare yerna mon ne lani be mbere fe yeranga ay ma lan wona be mbere fe yeranga ma pa on bro ko mon on ne no ko baro ko ndi la mon on nyeni pa yuwale ko yerta mbere le sambani but ante ko renigir on your responsibility ante failure on your responsibility to no mana ka jilma bura so za ka ma yerlan zone ma ti ko bien ki jar ne pum for modernity ne 50-50 like no on bor la next no na ameliano be teachable no na amelia o ko am bro ko mais
to zo jam nam nes be ham le ko ba nyar dira shishi a responsibility donc nya responsibility ba ante pa ya ni yen share la is a share responsibility to share responsibility machine no man can lose a control as the man of the house and be mala ya male on go to provider part then to un sakamba tasha on kula sakamba kala so ngbaza ni ngbaza har kanam ni shi kambe ma ako to ba man tamala kan kuna ngbaza da dilem shi kambe ma so ako to expect non provider part of so then nye den to pomfon awra ba pa nang ban kir kama yalle ya anyen do na zo an ko na amle so na kana on larga adalela apani nyenes un dero laare o mino yang o baza yang nam na diwala le ha ko ti chan shokorte nyenes o baza mino yang nam yeto ambala yen the responsibility nye shamya ayam baro mo mwane o melbe be ma la azira ka terba ama pa be jani nyi ye bar la mwane ka mi baza pa be ma la azira man wa ngun le ko do be anyebo so ne ma ka dabba pam loser ba control man pam ka dabba loser ba respect so minute amblanto la control in terms of financial benma okotola control to no man ka double loser be better to street ka society ma influencer because amblanter bima la dira okuma yetwa of course now so abetro la dira okuma yetwa ba mi koto msebia kozande it will be very difficult de bien now so de bien pa ko mska pa ko msebi kozande pa bakala ko ma so pa msma pa umsa ba manu kuna Jesus kan yin baba san aba start russia polo tazan handa Jesus kan yin baba san I bring in my what's the name but it was a shared responsibility lata manin baba san you could know strong I nyamka ma yuel mo pile la GSS la matin ma good to lati ma manu ko chetin man kan laban masani man kulle ma kan ti chan SS health na university wow anyebo so the dola madan kan ma I bring in yela pa ma gbaza ni a bringing shele o en transfer ile manzan nan be mani yes wum se shele pa mani nya don ko en transfer ile zan nan be mani so don kat yar ma so pum fon pa shap tan pambal ngoma but it's a reflection of but lamba yense ba manam nak babba be bo wum se ba sham yan ba ya na yam vu pa na le lo ma of course ka bane pa ma on to bien vient bio ko bien de anda ko tera adzamba ma yang anda ko la autam le mo man zan ha sha bio baba now so to a very large extent gangang to sui rawe but to a very large extent o man ko zan sha bio baba ma dun ko yen kope because hal problem it bien ba ka pa on ko le yanga o maka hanka shedin yan de yante bio ko ban do mo na zan sha bio yi da ni ma donc the advice ko yin zan to but the advice ko in zantu so papa pam to a very large extent a pan livre la it's a reflection of baba o man livre baba like because before me listen she is very attached to mama yes and so mama san ko pekre obi mama san ko vanda ben shakam so mama na mala hal shel de transcenderment charbi ma funi so bien to ko a pan to ko mala hal shel it's a reflection of woman zang hal shel so lo ka ben an yem vobia aller la mama ma atoko le paso ka ana kai pa na zo pa so mbara ne onda malbio na zo bi mata ka mi to kunye pa so ka ko kama mfuna hali kunyo mo yuale ko amaye mo bi bora ngun vie ka wala ko sa ko bi ma because anye pa ma actions ba eden o mal hal shelma no dem jela be ma funi so to lamb pam jam loser la control where they feel to live up to be financial responsibility ma anto ko kom bi la atira tabo na zo na ba na chi ka loser and so be ma mi pam jani la atira ma blanter ma ka pa jir samban be pam na zo pam jam ku mpona tamal ngo na zo da indomie te be ka golba indomie ka ko da indomie te be ka golba je sente pas anyela wo idi de la fan indomie wa o expensive banamba ba expensive ama boka indomie pana expensive ala ndanye 10 cedis chef kuben na zo 10 ka da ka ba lo kule free ba chef kuben ka ko ya bi chef mi ba ko chen la ma na zo okuben yenu ko o ko sama to won yen diame because shout out to ma ari ye shere bia ko shi mama ma din problem so ku bien o bone o bion ko pa ko nye lo che pour on doit ni ma ke so yenu ko lo to won fu yen jela sane yes munye no kullo la asha tamba bana wono to non bakko so da no be ma mi na on larga ba mi like kama na on larga ba mi ura ko rap futilma kama na on to ba mi lifestyle sha na on before me to bia yang one week ka ba chang banjira ni de ka banjira du da ko single room ben to non le
na ni ku ya pam no to ko karaju Katira kanyura. katira ka yesa dar muzina ko dia den yesa nguru ka banjar kan o be yina chamba njira to ay bo to din katri yarma la lambe be take care of be vien yalanga mama kama ne jeun honestly hali nda zang girl nchanti yanga da biam da nyele nzang tema because nyama nzorla mfada ka zor made ne biza nyama ne la so ka yunu gbaya pa ne kana san wulan na nyel banle otuto kana nti gbera asane so ka minzo shabgwaza ha kanto ku changa ka ge ku kan nti gbere ko yima ka tene yunu baya kan ne jaza yina to ko na ka ena larga ban la ma understand ban lam ashe irin problem kamarati ya fada nira fiabu mbonu ma fiabu kuma gba ka tizisi ne maybe unta now so to some point mama anda to ku je danche nti dautra ye mbati ane pa on da twa because of okubo anmbe vien yalanga kama yunle karnye dinye problem exactly kanyiro na ayebu so la ben yaran ma te lambo ma de man la te ban shir zangne te be hotoare hukap ma but pam dan but non some for negligence I find a ways because the sama te yel na ma well manu kwam te lambo ma sham de tuno number za anom be behna pam be ma especially power because this time around akuto ko ban kama biashele dian lead bit into laba ya huka ba yaro shabiane financial constraint la arkalense shami biane zoya influence on and so many other reasons shab ko biane pleasure Orlando kagar pingo one pleasure one like also who be then konanda so tlamba she was so pam and then kato me be responsible ka take up responsibility don kutu asimilana na nan ban sha kam tabiya to pam da ba jande kabzan ba za anan bai so man final words no question bro teacher nta man palang pa yato akunya ma anyi andi ya na system na te filia then in a mama you have to put things in place I am a mala champa jim ya yetama samo na tama ya makabia tama ya pam oh yes now so tama ya pam peer influence ma pa ya peer influence pa ya and so kan pa mala high taste and so kan ma high taste ma ka so kan min yan semen yeyem so kan pa ba no yina ka ba iPhone so kan pa ba no yina ka viela bi kan pa ba no yina ka mal moto bara baka timiza yang nyeyem so ate nyamia peer influence ma no ka peer influence ma pierna so men so la bi do arba be lamba dimya solo na unzo bom simya ibe ven yala nyawa ampa ayar la ben shao mino na me kuja ko lere ma me TikTok man ka TikTok na me ko lere TikTok videos ntinya eden occasion ni bien kama Amelia kabo bogom vole so kabo miar Amelia pa ayama kabo gom vole so ko yina kabo ta sel no na sar ngon yela ngoko no eden ne eden filo no nya na ko ampa ko ntene ui na anso no na pa na woni mamba yula na nyi shukuru ni shukuru na ba takadi ba na lifestyle sha bien de jamaica aku lively exactly civilization anya shukuru ma acha la shukuru ya na ne ga ne ka bi sha bien ka kula nangle kama ka so mun nangle ka nyel ka renyevi aya bu la bi ma za sa da para tin ya sha man tabnir unnecessary pressure kama ka har ka ta ka ya na sha pang de la outfit nama enchela amle yama na to ko sel ba be no bo o wana be bombo la be yar maza unnecessary pressure embeden ka ye okalo o enchang ta pangle enchang amle ma yil kartinye beto zabrman tur tabla be yar so kana social media ka lanje nema karati madam bara so anye belamba dimia solo
nyama anye shukuru Mahamadia kukpa mama ka biba za chang ta page a certain level ka decide o fit onye continue shukuru ma fine o mini va no to ma fine ama de chele be ma ka be chani yer ba pam bien GSS level na ka ba bima ngum fu yo no ka che bima shukuru ba GSS da fu nyala free ma SS una you put in a little effort and your school fees to na ma ni sheka be pam be little drop out e to yara huka be ngoma ba la huka be ma za sa kama no ku yara o yule aula be za sa GSS drop out nyaba almost be chang shukuru aya bu an chang shukuru de ni la ne ta pa parsha be ya champion sokoto la yusaka nangle sokoto la yusaka ko ani ku ne ka solan no ani ku ne ka solan yusa na sokoto la yusaka ni ne ta pa chang shukuru ma ka pa pi life share ta ma to ni ne voir share mbala I am mi man decided life ba ka society push man nan ban so be la ma ba jim sol nan ya zansam nan ibi pombe wom sabani dan ya zansam nan ibi dem so wom sabani ti je ta cho na ona ko dama dambo ka wula ka bi ba fa anda tima ka bi ba nan do hukap ni na pa na wala da dama na fiala so be la ma jim ya solo ta nan ma zansam zan nan te be wum sam na katamal na mi jim ya solo yim yana antu tu labrin ma nyala ben sha adam jipam kayen sa am jahagu do ni vo sha bien profiter from labin yana ma kamal dir amfani ka shab dab shaban ku jana dan na kaban amal en larga ni vo yuelem ya chela kati yana ta zabe laban ma so okay ma ne ko so sham huka manwa di cheren dam te bambo de tenen na be satellite men be esin entra ba mi yor fiyen ya ba yor pam bro ba hay durma bo ba pa ya ya ba te fon pala ngo an chang yong ful before be ka ko hay du ka chang pal se ful ngo before be ka ba hay du ganya ta ma ngo be ta mi ka samba hay du nazo da ba ma ngwa tumo akutumo tuma zo ntianyo ba be ma ba ngwa ba ngo ko yi ba yor ba hal armana ba pa ko zan la balance ben ya so non marzo kan dia indo ma yer song de song te pa yo de kung mala jama ba ni mo hambala kama ndo arpa ma ne ye shama aku fili de mati dabiam kati yarngoma kama orkale dor shanga dembi la ben yarngoma pune anto en o maybe nyunguna abibe nang dele ba son to zang nyela duruma aba mi o muno yarani an chetab shamne kati jenere gbalo gbazasa so ye to asha ben titi yallo so kam za ha problem mpanyele carton te za yina te lehle katu tab son kala bunoma di kulbe nchiama kara balage kati cheka bang ye shaban yur pabu golbu ku darbe homa nazo ni mo bien o dot shiri ya de pune be pambien ka ku mal HIV ma kariye be ban ya ku nyam ya chat zan le te dab mo pro me jim ne be ma yim na ne be ntume so ni song baka o to ban pa tenele to gwa jim ne tin jani ti ntum do zo no gwa no song te katipi do zo pa mia to young guys pumpon ayu de ma te pa chirpam kar ku pe ben sha to ni kuran da ne amna zo be land pa be maybe de butuna mon so mita ke lam pa yenga item di pima be o chiki chang balane be bakar tama ke ne ban nang ma to den blan nang na ma irin dor yosharan bahartu to den tene da ma jaman kam chen man resta so tibunan careful tin ya problem nan zom tinambo ne pour capable de quoi maman na bantu ni sa kana dumo pun kat zang la discussing maman zantinya ma nemo ma anku to tam ka bayala mankan exclusive way na ma banan tamalama sa she ka at kunye ne jinpian ka yeni ne kam to mankan pam punan balama from namna to njinjam tun liga to zipulgo de za ha mankan tamalama man pun yara sa she ka mi ne ma yeto asu nguna aku changba ka mi ne shan chu so to yula kayula o ngono akpole duntu
macha la ko kwaro ne mama so di chang lo sheplo tlan na mama ay ku bonni ma nyin pa man ka chang man ka insan so that nti nyeni ma ni mane man ka number tin man ja anzam paskrima yes so ay borle ka aku sablen kolo kamino pa yuta man kan bela shisha so je pa bala dinye tamala mo pulo ka yin shiri nyang para ni yulma nu dirwa pa shisha diminya ila nyang pa pulo bala gata ni yulma nu jazo man kan boutique manya dem gere ne zan ke ka zan pulo so ti siyo ma ni ya misasa gara comme si yo bala ma ti tabanir kam do ti jimu chenti subscribe to YouTube channel ma ka follow to on TikTok Facebook ma ba ka like it page ma don ko check channel ma channel yulum bona bu mo snip ala fela ti tablo mi kala sa kan bu inshallah ti bi ka revela next week tan la ma tazama fa shedem ben tanti assalamu alaikum abanga ba to yulu janya